Ek wil begin vir julle hierdie verse lees uit Genesis 4. Dit gaan oor Kain en Abel. Ek gaan dit uit die NIV uitlees. Adam lay with his wife Eve. She became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, but Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where's your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" And the Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth." Father, I just want to thank you for your word, your written word, your spoken word, your Logos word, your Rhema word. And Father, this morning we declare that your word is not just this is not just a spiritual or a historic book. Your word is not just to make us positive thinkers. This morning we declare that your word is transformation power. Your word is to birth salvation, redemption. Your word is to birth purpose and destiny in our lives. And I pray that I will be completely out of the way, that your word will speak to us in Jesus' name. Ek dink ons almal identifiseer maar altyd met Abel. Abel is die goeie ou. Hy is die ou wat doodgemaak is. Kain is die bad ou wat die eerste moord op planeet Aarde gepleeg het. Maar dis so asof ek wil nie sê 'n hart gekry het vir Kain nie, maar ek het begrip gekry vir Kain se situasie. Kain beteken, die naam Kain beteken possession, what is mine, what is rightfully mine, what belongs to me. Dis wat Kain beteken. Abel beteken breath, ruach, spirit, life. Dis wat Abel beteken. Nou, ons het elkeen 'n Kain en 'n Abel in ons. Ons het almal die ding van, this is my rights, this belongs to me, this is mine, selfish, self-centered, I, me, my, ek het dit in my, jy het dit in jou, maar ons het ook die godly, divine nature, die Abel in ons, die spirit life, wat konstant besig is om ons van die binnekant af te transformeer, te verander, ons te vorm na die beeld van Christus. En daar's van die scholars, ek het bietjie gegoogel, daar's van die scholars wat sê Kain en Abel was 'n tweeling. Een is net obviously na die ander een gebore. Maar dat hulle 'n tweeling was en it's a twin nature. Ons het elkeen 'n Kain in ons en ons het elkeen 'n Abel in ons. En ons gaan bepaal wie submit aan wie. Nou, die Here het vir Kain 'n definitiewe Kairos oomblik
'n defining moment in sy lewe gegee. En daar kom 'n tyd in 'n ou se lewe, ek was in hierdie week by so 'n punt, waar die Here vir jou 'n kairos moment gee, waar hy vir jou 'n strategic, defining moment gee, waar jy keuses moet maak, en die keuses wat jy gemaak, gaan die verloop van jou lewe later aan affekteer. Cain was a tiller of the ground. Tiller of the ground speaks of someone who spends his energy and he uses his own capacity in intensity in the flesh to deliver or to fulfill. Dit het ek ook al gedoen. All that we produce out of the intensity of our own effort is just hay and stubble. Abel was a shepherd. It speaks of a life giver and a protector of the flock. He was a shepherd. Nou, Cain, omdat sy broer Abel se offer aanvaar is deur die Here en sy offer verwerp is, het hy met reël emosies gesit. En hier kom ek by die deel waar ons ook met Cain kan identifiseer. Ons het ook al die goed beleef. Cain daar was net jealousy, daar was anger, daar was disappointment, selfs miskien inferiority, want hy het with his energy and he used his own capacity in intensity to deliver and to fulfill, en dit was toe nie goed genoeg nie. Die Here aanvaar nie sy offer nie. So die ou het met reël emosies gesit op daai stadium. As jy jou alles gegee het, al was jy nou verkeerd, as jy baie effort ingesit het, en jy is nie vervuld nie, jy is nie geseënd nie, jy kry nie jou deurbraak nie, dinge werk nie vir jou uit nie, dit wek mos nou sekere negatiewe emosies in 'n mens op, en dis waar die ou op daai stadium getrek het. Nou hierso kom Cain by 'n kruispunt. Hy loop op daai stadium met hierdie verwerping, teleurstelling, anger, bitterness, minderwaardigheid, na wat nou met hom gebeur het. En hier kom die defining moment. Jy sien, die Here weet wat kom. Hier's 'n ou wat versoek word om sy broer dood te maak. Dis die vyand se plan. Dit was nou regtig nie die Here se plan nie, dit was die vyand se plan. Die vyand het vir Cain opgelaai om die eerste moord op aarde te pleeg. En dit sou nou binnekort gebeur. En nou praat die Here met Cain. En die Here sê vir Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, you will be accepted. If you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Hier is 'n defining moment. God weet wat kom. Satan, die hiërargie van duisternis, zoom in op hierdie man, en daar's 'n geveg oor sy kop aan die gang, en hy moet keuses maak. Keuses wat verrykende gevolge gaan hê, nie net vir homself nie, maar ook vir ander mense. En die Here sê vir hom, "If you do what is right, you will be accepted." En die ding wat net hier by my opgekom het is, it doesn't matter what we feel like. It doesn't matter what my emotions tell me. Ek is by 'n kruispunt, ek is in the valley of decision, and I must make decisions, I must do what is right. No matter the feelings, the emotions. Take the feelings and the emotions out of the mix and do what is right. Now, to do what is right speaks of having a standard that pleases God and not self. So sometimes
I need to do what is right, and I must maintain a standard that is pleasing to God and not to self. En wanneer jou emosies met jou weghardloop en jou gevoelens in 'n turbulentie is, dan kan jy maklik ge-overpower word deur emosies. And then you might not do what is right. It was a time for Cain to be completely changed in character. Die ou het gesit soos ons almal, soos ek, soos jy het. Hy sit met issues in sy lewe. Hy sit met wortels, met roots wat uproot moet word. Die Here wil hom transformeer. Die Here wil hom meer en meer aan sy beeld gelykvormig kry. Nou is die vyand hier met 'n ding aan die gang. Die vyand broei, praat, oortuig, mislei, werk met 'n plan. God is baie bewus daarvan. God se hart is mos nou by sy seun, by sy kind. En hy sê vir Cain, ek sien wat in jou hart aangaan. You are angry. Your face is downcast. Ek weet waar jy in jou emosies trek. Ek sien jy kry swaar. Ek sien jy voel verwerp. Ek sien jy voel seer gemaak. Jy voel teleurgestel. Jy voel unfulfilled. But if you do what is right, you will be accepted. Not rejected, accepted. Daar sal heling kom, daar sal 'n deurbraak kom. En Cain is by die kruispad. En die Here sê vir hom, if you don't do what is right, sin is crouching at your door, and sin desires to have you. En ek het net op 'n stadium die week het ek besef, Johan, jy's in 'n battle, jy's in 'n geestelike battle, en die battlefield is hierso. Die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou battle is hier. Jy moet in die hitte van die stryd, you must do the right thing. You see, when we are unable to do what is right because of our feelings, and our emotions, and our hurts, if those things overpower us, if it overpowers us, it disqualifies you to do the right thing. Maar die keuse lê by ons. Die keuse lê by my. Wat gaan ek aan my maak? En die Here sê, do the right thing. En ons almal beland in situasies, dis nie net ek nie. Wat is die definisie van sonde? Definition of sin, it's an offense to the standard of God. To do the right thing speaks of having a standard that pleases God and not self. Abraham, 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat die regte ding gedoen het. Jy lees baie keer van Abraham se lewe, dan sê hulle, dan word dit gesê, Abraham het gedoen wat reg is in die oë van die Here. En dit is interessant, in Abraham se lewe, ten minste eerste fase van sy lewe, en daarna ook seker, Abraham het gedurig altare gebou. Hy het gedurig altare gebou. Hoekom? As jy altaar gebou het, dit was simbolies van verbondsluiting. It was a sign of the covenant. En hy was 'n verbondsman, hy het verbondsluiting verstaan, soos min van ons. En wat vir my interessant is van sy lewe, in die verloop van sy lewe, wanneer jy in die verbond met God leef, as jy onder die verbond met God leef, gaan dit nie net oor blessing nie, dit gaan nie net oor seëninge nie. Dit gaan ook oor transformation. Om in jou karakter, in jou menswees, in jou waardes, in jou fiber, in jou inbors, om verander te word. Want ons almal loop met goed, ten minste ek, loop met goed, wat die Here wil uit hê, wat hy mee wil deel, in sy liefde. En binne 'n baie veilige omgewing, en 'n veilige proses, is hy gedurig besig om ons te transformeer. Nou, hoekom is die transformasie so belangrik? As daar nie transformasie is nie, gaan daar nie promosie wees nie.
Dis nodig as ons in die volheid van wat God vir ons in store het, wil inbeweeg. Dan is dit nodig dat ons binne hierdie verbondsverhouding voortdurend toelaat dat die werk van die Gees ons transformeer. Kyk wat het met Abraham gebeur. As Abraham nie gedoen het wat reg was in die oë van die Here nie, dan die transformasie nie plaasgevind nie. En as die transformasie nie plaasgevind het, dan die bevordering, die promosie ook nie gekom nie. Hy doen toe die regte ding en kyk wat gebeur. Die transformasie vind plaas en die volgende fase is promosie. Hy was Abram, wat beteken exalted father. Toe doen hy oor tyd, dit was nie 'n eenmalige, dit was nie 'n event ding, dit was 'n proses ding. Toe doen hy oor tyd, gereeld, herhaaldelik, doen hy die regte ding, die transformasie vind plaas, en Abram, wat exalted father beteken, word Abraham, wat beteken father of many nations. En die Here sê vir my, as jy jou hart verhard, as jy onvergewensgesind is, vind transformasie nie plaas nie. En as transformasie nie plaasvind nie, dan kan daar nie promosie plaasvind. So do the right thing. In his Kairos moment, Abraham did what is right, and it was destiny determining for him. What is murder? Gaan Google it. Biblical meaning of murder. It is to have a strong dislike for your brother. If I have a strong dislike for a brother, I'm a murderer in the eyes of God. The Bible says, love your enemies. Cain, his feelings, his emotions overpowered him, and he literally killed his brother. And because of what he sowed, because of what he did, his personal, God-given purpose and destiny in life was gone. When we do the right thing, we get promoted. We move into the fullness of what God has in store for us. When we do the wrong thing, we may miss our God-given purpose and destiny in life. The Cain in us can kill the Abel in us. The choice is mine. Nou, ek wil net so ietsie sê oor, ek het 'n artikel gelees wat Heska geskryf het, dit was brilliant. Dit het my so geseën en gestig. Een van die verbonde in die Bybel is 'n soutverbond, 'n salt covenant. Nou, ons almal ken die uitdrukking sout van die aarde. Matteus 5:13 sê, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. So, ons ken die uitdrukking, en een van die verbonde in die Bybel is die salt covenant. Nou, die Oxford Dictionary, hierdie ding van, julle is die sout van die aarde, die Oxford Dictionary verklaar dit as volg, sê, it is a person or a group of people of great kindness, reliability, and honesty. A group of people of great kindness, reliability, and honesty. Sout in die Bybelse tyd en antieke tye was genoem wit goud, want dit was 'n currency, dit was 'n betaalmiddel, jy het gekoop, jy het betaal vir produkte met sout, soos ons vandag met die rand betaal. Salt, paar eienskappe van sout. Sout gee smaak. It enhances the flavor of food. 'n Ander woord vir flavor is atmosfeer. So Jesus encourages us to enhance the atmosphere of our homes, our businesses, our neighborhood, our church. We must impact the atmosphere in those places.
Salt also purifies, and it can be used as a disinfectant. We are constantly in a process of purifying our hearts before God. Ek sê vir jou, ek is intens daarmee besig. We are constantly in a process of purifying our hearts before God. Then we are being transformed into His image. Dit is nie altyd maklik om sonde in ons harte te konfronteer nie. Ons almal weet hoe sout op 'n oop wond brand, maar dit is helend. Dit maak gesond. Entering into a salt covenant means to bind yourself to another in utmost loyalty and trust. In the Bible, a salt covenant is a symbol of loyalty in a relationship. Jesus has proved to us His loyalty by suffering death rather than breaking His covenant of eternal love and loyalty towards us. En hier wil ek jou net bemoedig. Hier sit baie mense met seer. Hier sit baie mense met teleurstelling. Have you been robbed by a business partner? In families, do you suffer from, is there broken communication with a brother, with a sister, with a mother, father, a child? Is there a poor relationship between parent and child? Is there a broken relationship with your boss at work? Do you feel disappointed in people? Do you feel betrayed by a friend? I want to encourage you to do the right thing. And the right thing is to forgive wholeheartedly. The right thing is to remain, to keep a soft heart before God and towards people who have hurt you. As ons die verkeerde besluit maak, en as die destiny determining oppervlakte is hierso. As ons hierdie verkeerde besluit maak, it can torpedo your personal God-given destiny. If you make the right decision, God will promote you.